Sesi, go na le motho a dutse go le wena mo. Yo, monna Modimo, ga o mpona ke dutse mo, ke bipetse, ya kenya ke motho a tlo mpha stress. Gapa wa araba putsiso yaka. Wena o bona go dutse mang gona mo? Yo, Sesi we, ga o ne o sa kgone bolela le batho. Lo tso di dirago, a di go swanele, gapa o botse. Monna Modimo, ga botse o nyakang moraka? Ke rile ke tsena kwa lebating, ka bona nkgatlha. O botse kudu ngwana batho. Ke a tseba gore ke nne mmotsana, ke itse ka re o nyaka eng moraka. Leina la gago ke tla re kwena mang. Nna ke Sam, wena o mang? Wa tseba keng, e re ke emelele ke sepele ka re go ja gona ke feditše. Nka go felegetša gae go nyaka. Sam, ge o ntebeletse o nagana gore ke na le nako ya go entertaina batho ba go swana le wene? U kwini Sam? U ni tshembise leswaku u ta ni heleketa a mall ni ya xava swakudya. U kwihi sweswi? Gana ga botse wa yo nšhetse morago. Ke gopela mphe cell phone number ya gago gore ke tle ke kgone go bolela le wena. Gore o tlo kgone go bolela le nna ka eng? Ga botse o nyako mpotse gore a o bone gore a ke na kgatlhego mo go wene? Come on, ke a tseba re basetsana ba go swana le wena, ba rata banna ba go swana le nna. Well, nna ga o nkgatlhe. Come on, baby. Tlogela go senya nako, mphe di-number phone tšeo ke nyaka go tseba. Ke gore ga o swabe, o le mogalajo so o busy o kitimišana le bana ba go lekana le nna. Hai, nna re ke tlogela o tla ba feleletša o nrogile. Ho ni n'wi sendela message kumbexani u rivele leswaku u fanele a ni yisa a mall namuntlha. How Sam, gane koloi e ke ya gago. Why o sa bompoditse gore na le koloi? Gape o ka be ke dumetse gore o mphelegetše gae. Ai, ke tla reng, a ke ra zanga wa mpha nako ya gore ke bolele le wena. Sorry monna, e be ke bolela le wene ka mogola ka gore be ke swere ke di-period pains. Basetsana le a makatša, wa kwa? So o sa nyaka ke go felegetšwa go bjang. So wa mpha di-cell phone number tša gago ba bjang. Sam ile kwini? Kensen ga botse o nyakeng, tlogela go mpotša re be ke le kae. U lo rivala ku u fanekele u ni heleketa a mall ni ya xava swakudya namuntlha na? Eish, be ke lebetše, a re tsamaye ke go felegetša gone bjale. You could have told me ku a wu lava ta famba na mina, i nge ni nga ku yimelangi. Kensen tlogela ditshele hle. Hai, basadi di na le lapiša man. That's why motho a sa phele ka mo gae. Ke mang a ka kgotlelela go mašata a mohuto ono? Sam u cincile ka? Kasi no endla yini xa wrong? Why i ni khoma hi ndlela leyiwa? Motho wa Modimo tlogela go bolela dilo tše dintšhi tša go se be gona. A re tsamaye, nna ke nyaka go tloya somewhere ka 7 p.m. A ni hleketa leswaku hi ta dya swin'we dina namuntlha. Ku cince yini? Kensani, re na le mabaka, dijo a di tshwenye, re tla ja mmogo go sasa. Aw Sam, wena motho yo? Ya, ke nna, gale ra bonana, wa rra? So, o dile o di ya ene mo? Ah, ke felegeditše mosadi o la ka go rata mašata gore a ta reke dijo. Sam monna, gane le gona bjale. Wena le Kensen le ke se le thoma o ratana. Peter tlogela gore leka ka nna, o ra gore nka rata mosadi o le gore ba nyaletše yena. A ka utlwisisa gore ape Kensen no monyatša ka re o ba ke nyakela tšhelete ya monno le gago o thokofala. Monna ge o nyaka go phela gabotse, go nyaka go nyala mosadi wa mohlologadi. Ape wena wa rra ke a o lebala gore o thalefile nyana. Monna, nna gape re ke topetse bahlologadi, bona gane bjale re tsamaya ka dikoloi tša mabaebae. Mo wena wa bannete wa rra, ape wena monna o mokhumi wa rra. Mogwera, go reng o thabilisa lehono?
Lerato gape ke re ke kopanne le monno mongwe wa mogumi le kgono gape ke re wa tsakeng motho a sa tlo bolaya ke tlala mo wena na so re tlo mohloba jwang letolo yela yena ke nyaka gore re mohlobe a shala sena selo ya seo ke se lemogilego ka yena ke gore ka tšhalete gona wa fa gara loke why o bolela so gane o mmone a dira eng ke re o mphile 500 ranta pele ga ge a mphološa hleng le mo re dula gona iyo mogwera a re nape re reka pizza ka yona gona jwale aowa mokgotsi nna ke nyaka go hlapa ka baka la goreng nna le yena re kwane gore le kgone bošego re kopana kwa ga Joe. oh wow matete gape o hweditše monna wa ka go kwagala a le romantic so leina la gagwe ke ena mang baby onana baby onanana oh leina la gagwe ke Sam. Sam o drive koloi e jwang o drive koloi e red ke eng gane wa mo tseba ai man why o ka re Sam ye matete a bolelago ka ena ke a mo tseba a se Sam wa ragadi wa ka Kensani mara Kensani nna ke a tsamaya bjala ke re ko go boditše gore go na le mo ke yago ka 7 p.m. le go ka tsupula molomo nna ke a tsamaya yane se e sengole ku endla marhanda la ndlwini lewa wa tseba keng a ke nena ka go hlokelwa le wena ga botsonya ka eng mosadi kwena lava o nyika attention ya wena swilo swi cincini since mina na wena hi catile Kensani a ke re go na le dijo mo gae ija dijo tse di leng gona ka mogae o fetse o bogele TV nna ke a boya gona bjale Matete ke leboga ge o tlile o ka thabela go jeng nna ke no nyaka nama fela so o nyaka ke go iša kae today nkana ka kgetha lefelo le lengwe le ke le nyakago yes wa bona wena nka go direla se sengwe le se sengwe se o se nyakago ke ya kgona go bona gore o motho wa go ba le tšhelete so o ka kgona go nrekela founu le diaparo bothata ke gore no ke bošego wa tseba keng ke tla go iša kwa mallong tomorrow wa yo direka gane ka moswana o e mmerekong ebile be ke lebetse go go botsiša o bereka kae ga ke šome nna so o itšea kae tšhelete kaso ya go dira dilo tse o di dirago ga o sa bereke it's a long story tlatla ke go botša tšatši le lengwe aowa mpotse gona jwalo ke na le nako hi man a re ode dijo ke tlatla ke go botša some other time yo ni lonely njhani a ni na xo xi endla wo ni vhakela lowa ntukulu na swi tiva leswaku hi vo ma-9 ni ta ni vuyini Sam yena i ta vuya after midnight sweswo no swi tiva Matete wa tseba ke thabišwa ka gore o dumetse ke ya go bona mo o dulago gona ke nonagana gore ke monagano mo botse gore go tsebe gore ka moswana o kgone go nketela gapa mosegare o fologile kgola le mo o dulago gona wa ba wa gana ke go felegetše gona ebile nna be ke nagana gore o na le boyfriend aowa a ke na boyfriend e be ke sa nyake gore o tsebe mo ke dulago ka gore e be ke sa go tshepe gane no wa tshepa ui ya no ke a go tshepa so mpotse mo wena o sengele ya nna ke single ui a ke tshepe gape batho ba go khuma go swana le wene a go kgonege gore ba be sengele ke go botša nnete no ke a kweša gore why be go sena le garebe ya go nkgatlha modimo ba nyaka gore ke kopane le wena yo ragadi ya leboga o tlile go mpona
mara ke bošego why o tlile go mpona bošego so? ga ne re sa le golo le go fitlha mo o dula gona? Aowa, re a fihla gona jwalo. Ke no tshepa gore roommate ya ka ga e gona. A ke nyaka go bona. Iyo, ga pa ka tla ntšeela wene.